Mĩhang'o ya ũkui ĩgĩtharara barabara-inĩ ya Kangundo mwena wa Mole mitani kuma thibitarĩ-inĩ wa Mama Lucy kwa ihinda rĩtanyihiire ithaa rĩmwe thutha wa Muingi kũhinga barabara na kũmenereria kumomorwo gwa kambuni cia andu kiumbe mwena wa Embakasi ya ithhuiro nĩ tũrĩa nĩme. Na thutha wa ndagĩka nini maabitha borithi kuma ceceni ya borithi ya kwa manji magĩkinya gũkũ makĩhũthĩra rĩera rĩa kũruta maithori nĩguo kũthararia mũrũrũngano ũyũ gũkũ makĩũria ceceni cia borithi cia Kayore Buruburu oro ũndũ ũmwe na Kamũkũnji maingĩrĩre kuona nĩ aingi morĩtwo nĩ mawira thutha wa kambuni ici kumomorwo. Ukiona hapa ilikuwa uwanja ya shule, si ndio? Na hii uwanja ya shule hapa, hii uwanja ya shule hapa walianza wakitudanganya wanaleta hospitali hapa. Si tukajua ni hospitali inakuja, shule inatoka hapo. Wanapokuja hawaombi jinsi ya kuingia, wanatumia the goons to threaten us. And that is where our problem is. Tunawauliza walikuwa wapi kwa sababu mimi niko na 20 years. Walikuwa wapi? Na maihoirwo nĩ matũkũ ya gũkũ makĩgeria kũmunya rũthingo rwa mahiga na mabati orio magĩtũhithũrĩria atĩ tũrĩa nĩme tũrenda kwĩgwatĩra mĩgũnda mĩingĩ ya andũ mwena ũyũ makiuga rũhonge rwa kũrũgamĩrĩra motungata ma kaunti ya Nairobi rwa NMS nĩrũkuruhanĩte na mĩhang'o ĩno. Sisi tumeangamishwa sana na kikundi kidogo sana inaitwa Kiambu Dora. Sisi tukikumbukwa saa hii tupewa title tutashukuru na tutafurahia. Wamekuja wanataka kuweka maklabu hapa na wanataka kuunda maboma. Ukiangalia hizi nyumba hapa hazikukuwa, ilikuwa shamba. Wakaanza UMC akashikana watu wakapigwa hapa tear gas. Ndio leo vijana wa mtaa tumekuja, unapoona maskari pale wako pale, lakini tumesema tutakubali hii shamba ichukuliwe. Juu wanakuja usiku. Na kama ni kitu genuine, we are not supposed kukuja usiku ndio ubomoe. Unakuja na barua unasema nimeidhinishwa ukuje tubomoe, ama ukuja kwa ile mtandao yenye unatumia ndio mambo yote timike. Lakini kukuja usiku unapitia nyuma ya fence ati ndio kuja wewe kwanza ukiuawa unasema ati umlingilia ati huo mtu hakuwa mwizi. Rĩu aikari aya nĩ morĩtie thirikari ĩingĩrĩre kuona atĩ nĩ magereire moritũ maingĩ na ũguo ti kĩhoto gũtunywo mĩgũnda yao. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Wambui.